ku itariki 11 Mutarama 1994 Jean Romeo Dallaire yabonye amakuru yagejejweho n'umwe mu bari abayobozi bakuru b'interahamwe muri Kigali witwaga Jean Pierre Turatsinze. Amakuru yavugaga ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere yuko hari interahamwe zari zaratojwe zihabwa imyitozo ndetse n'ibikoresho. Icya kabiri ko izo nterahamwe zari zifite ubushobozi bwo kwica abantu 1000 ku isaha, urumva n'abantu benshi. Icya gatatu ko mu mujyi wa Kigali hari ahantu hatandukanye hahisha intwaro izo nterahamwe zagombaga gukoresha. Akavuga n'ahantu izo ntwari zari ziri, hamwe muri ho yavuze ni mu bubiko bw'amazu ya Kabuga bwari buherereye i Gikondo. Akanasaba yuko kuri ayo makuru atanze yarindirwa umutekano ndetse n'umuryango we, ndetse akanongeraho andi makuru yagaragazaga yuko we nk'umuyobozi w'interahamwe ndetse n'abandi bari bahawe amabwiriza yo gutangira gukora urutonde rw'abatutsi bari batuye mu mujyi wa Kigali n'amazu batuyemo. Jean Romeo Dallaire akimara kumenya ayo makuru yasabye umwe mu bari bamwungirije kujya kusuzuma koko niba byari byo. Aragenda asanga intwaro zirahari, abona naho ziri. Aragaruka ashyikiriza amakuru Romeo Dallaire yuko ibyo yabwiwe basanze ari byo. General Dallaire rero yahise yohereza fax, telegram ku muryango w'abibumbye ku bari bamukuriye babiri. Hari wari ukuriye urwego rwa gisirikare rw'ingabo z'umuryango w'abibumbye witwaga General Paul Barire, n'uwari umukuriye ku rwego rwa politike n'ubutegetsi Iqbal Riza, asaba yuko izo ntwaro zafatirwa mu masaha 36 bikaba byakozwe. Igisubizo rero yahawe cyaje ari igisubizo kitari cyiza ahubwo kibi, kuko bamubwiye ko ayo makuru ayashyikiriza Perezida Habyarimana ndetse no gufatira intwaro akabyihorera ko ngo bitari mu nshingano z'ingabo z'umuryango w'abibumbye zari mu Rwanda. Ku rwego rw'umuryango w'abibumbye nta cyakozwe, ahubwo kubera ko General Romeo Dallaire yabonye amakuru aremereye kandi ariyo, we yabimenyesheje Perezida Habyarimana nk'uko yari yabisabwe. Perezida Habyarimana amubwira yuko abikurikirana, ariko nyamara Habyarimana yari abizi kuko n'uwo mugambi yari awurimo. Ariko General Dallaire ndetse na mugenzi we wari uhagarariye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ukomoka muri Cameroon witwaga Jacques Roger Bobo, bamenyesheje ayo makuru ambasade za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda, y'Ubufaransa n'Ububiligi. Ndetse hari telegram ambasaderi wari uhagarariye Ubufaransa mu Rwanda Jean Michel Marlot yohereje iwabo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga no muri Presidence ya Repubulika. Ibyo bikubiye muri raporo yakozwe na Vincent Duclerc muri komisiyo yayoboye yashyizweho na Perezida Macron, igaragaza yuko ni telegramu yo ku itariki 12 z'ukwa mbere 1994. Urumva hari hashize umunsi umwe Dallaire atanze ayo makuru. Ambasaderi wa Faransa nawe akerekana yuko bafite amakuru agaragaza yuko hari intwaro zihishe mu Rwanda i Kigali, kandi ko interahamwe ziteguye gutangira kwica. Akavuga yuko yakoreshaga n'amagambo avuga ngo amakuru bafite ni grave, araremereye kandi ni plausible. Uvuga ni amakuru y'ukuri kandi yizewe. Birerekana rero yuko ibimenyetso byose byari bihari byerekana itegurwa ry'uwo mugambi wa jenoside yakorewe Abatutsi.